angikwazi ukuthi uNkulunkulu wena qoqa amadoda awusezweni owaziyo wena hayi aziwa yini ngoba wezokusebenza namazosetshenzwa ngoba ngizokuqoqela umadoda wena ozowaqoqa woza nawe ngizothatha umoya wakho hayi owami mina uNkulunkulu owakho ngufake kulamadoda then azoshare umsebenzi nawe uverse 25 namaphela uNkulunkulu wenza njalo wathatha umoya kaMoses wawufaka kulamadoda lamadoda ayeseyaprofeta ngomoya kabani kaMoses so now ngamazi umfundi ngaphezulu kuba nomoya ngcwele unomoya womfundisi wakhe uyazi ukuthi yini uNkulunkulu wayithatha umoya kaMoses ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi akusiyena uNkulunkulu ozoba umfundisi walabantu Moses ozoba umfundisi walabantu so now ngamazi noma bengaba nawo umoya ngcwele kodwa ngabe ngenawo umoya kaMoses ngeke bekwazi ukusebenzisana naye so now ukuze kube neharmony phakathi kwabo on top of ukuba nomoya ngcwele but ababe nomoya kaMoses so now ngamazi nathi njenge-Friday House of Grace ibizele ukuthi sibe nomoya kamfundisi wethu ngiyazi siselisiwe ngomoya ngcwele sikhuluma ngezilimi but siyadinga ukuthi sibe nomoya kamfundisi wethu nonkosikazi wakhe so that sizosebenza nabo ngokubambisana because uma singenawo umoya wabo sizoba malunga lawa zothi ha mina nje ngisenza umoya ngcwele ngizomfundisa nomoya ngcwele lo ofana ncamashina lona yanawo so angizwa nje abanemfundisi mina nje ngisenza umoya ngcwele akusiyona indlela wena manje ube i-disciple ube nomoya umfundisi wakho yazi mase unomoya umfundisi wakho wenza njengaye so makuthiwa ushumayela sithi hawu wasishumayela njengomuntu manje kwenzekani ngeke ngibone amshaya ngeke ngibone kwamanye amasonto nakuma-TV ama-ministries siwalandela ngibona amasanza asishumayela njengaye manje uyayibona unomoya wakhe okuchaza ukuthi amamazi noma engekho lo makukhona lo kufana nomuntu ukhona because unomoya wakhe akunanto ezokwenzeka uyabona noma ngila makuthiwa ngishiya umuntu onomoya wami yonke into enza mangiyibona iyenzeka so uma ngabe ukuthi njengoba nje ngithanda inkonzo ye-deliverance uNkulunkulu ayibekile kimi abantu bayakhulekela noma ngingekho because kunomoya wami ashiwe nangu khona uvuka amadimoni kulungile akabuye next week manje ngambulalanga leli demon sokuzobe khona umfundisi womthandazelo because kunomoya wami hallelujah kanti ilunga lethi nje singadlala umuntu wabefuna ukuzenza uNkulunkulu phezulu kwethu uyayibona le but i-disciple understand ukuthi kunomoya kababa wayo I can say a lot bazalwane but the bottom line ukuthi umfundi uyomserve umfundisi wakhe noma umfundisi kuze kubone bonke abantu uyazi umfundi unothando olubonakalayo ukuthi hayi lo lwangaphakathi mina ngisho uthando bakalungu ngiyamthanda ngithandela ngaphakathi angangiboni ngiyamthanda nje uyazi bengavula phakathi so i-desire ngithanda nalolo luzophumela ngaphandle bonakala ukuthi lo muntu uyamthanda umfundisi wakhe hayi lolo lufihliwe olwangaphakathi hallelujah ngoba lo ngaphakathi benzela ukuthi mhla yenza iphutha bese vele nje angangazange angaze ngikhombise ukuthi ngiyamthanda yabona lo lesongisave hallelujah and umfundi bazalwane uthola kulula ukuba yi-servant ukuba yisebenzi whereas i-ordinary member iba yi-spectator ngibhodi zakhe ithaba so uyabona masahamba kahle mase kubhede ngathi uyabona ngangena ngayibona and umfundi u-inherit iy'busiso zikababa wakhe enkosini ngisho ney'phiwo zakhe you know ngisho ney'phiwo zakhe iy'phiwo zikulobaba ziba kuwe uma umfundi but uma uyilunga ilunga lifuni lutho alikwazi ukuthola isiphiwo samfundisi wakho because vele alukholelwa yena hallelujah and umfundi uyahlonipha and uyathanda not only umfundisi nonkosikazi wakhe whereas imember makwenzekile yamthanda umfundisi nakho kodwa unkosikazi wakhe ayimfundi ithi hayi ngeke phela akabiziwe yena umfundisi obiziwe asuka
yabo mawumama idawona sadlala intombazana ibiziwe yabo ngeke phela umfundisi kuphela obiziwe yilungalo but umfundi uthanda ngalo umfundisi wakuthanda nangalo umama wakwakhe because mina angifuni umuntu othi uyangithanda kodwa ungamthandi nkosikazi wami lo muntu endaweni yodwa kumele ahambe ufunele isonto because mina nonkosikazi wami siyinde yona so mengithanda bayathanda nkosikazi wami ngaleyo ndlela umuntu nonkosikazi wami bayinde yona ngokumthanda fanele ukuthanda nkosikazi wami ngaleyo ndlela hallelujah hallelujah and ngibuka ukuthi yabo nje for instance ngibuka kwamadolo ethanda ukuphathela iBhayibheli noma kushuka umama naye uyafuna ukumphathela because nomama naye uyafana because umama uyimi so mayeke uba umuntu ongalanjwa nje bese phindile lithi uma ushiya umama uyishiye hallelujah ake sibuke iBhayibheli bazalwane sibuke ama-examples abantu abaseva ezweni likaNkulunkulu and babenefitha ngoseva babo ngicela sibuke uJoshua 1 verse 5 omunye athi uJoshua 3 verse 7 sizoqala ngoJoshua noMoses Joshua 1 verse 5 noJoshua 3 verse 7 verse 5 yes Akuyekubuka umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokuhamba kwakho njengalokho nganginaye uMose kanjalo ngiyekuba nawe angikubuyeka angikukushiya yini indaba ngizoba nawe Joshua is because of serving inceku yami Moses so ngendlela enganginayo ayikuthi uMoses nganginaye kakhulu wena nginaye nawe wena nginawe nginawe ngaleyo ndlela because userve inceku yami uMoses so ngaleyo ndlela hayi lona ngoba ungcono ufumene umusa kimi because userve inceku yami uMoses kwaze kanjani kwaze kwasekugcineni hallelujah ngicela ufundele Joshua 3 verse 7 uJehova wathi kuJoshua namuhla ngizaqala ukukhulisa emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli ukuba bazi ukuthi njengalokho nganginoMose kanjalo ngiyakuba nawe ngizoze ngikukhulise nasemehlweni abantu I will make your name great ngaleyo ndlela enganginoMoses nawe njani ngiba nawe but isizathu ingoba wena userve inceku yami uMoses that is the key hallelujah hallelujah so ukuseva is the key tell us funde 2 Kings chapter 2 verse 8 and 14 ngifuna sibuke uElijah manje uElijah noElisha 2 Kings chapter 2 sorry verse 8 no 14 so sengifuna ukukhombisa la ukuthi izinto uElijah azenza noElisha wazenza simply because wamseka amen uEliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana ngalapha nangalapha bawela bobabili emhlabathini owomileyo verse 14 wayithatha ingubo kaEliya ebiwile kuye washaya amanzi wathi uphi uJehova uNkulunkulu kaEliya na esawashayile amanzi ahlukana ngalapha nangalapha uElisha wawela into efanayo uElijah esaphinde uhamba noElisha ushaya amanzi ahlukana ngapha nangapha uyawena akasekho uElijah lo sephike imehle kaElisha noma ngamanye amazwi lento Elisha ayiphatha uNkulunkulu ayisenza ngayo and naye wenza into efanayo ushaya yiwo futhi lawo manzi ahlukana phakathi naye wenze njani wawela because ugcobo lukababa wakhe lwalukuyena why because wayemseve ngokuthembeka hallelujah hallelujah and kuyo leyo chapter good ngicela siphindele siyoqala ku verse
2. Ngifuna khona iphethini ngifuna uyibone. Sengifuna ukukhuluma ngalento engeke ngakhuluma ngayo ukulandela umfundisi wakho, umlandela kushola ngapha umlandela. So ufunda verse 2 and then ufunda verse 4 and ngicabanga ukuthi no verse 6 no 8. Kanjalo. Yabo udala ujamba 1 verse. U-Eliya wathi ku-Elisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova umthumile eBhetheli. Kepha u-Elisha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho angikukushiya behlela-ke eBhetheli. Verse 4. U-Eliya wathi kuye, Elisha, ake uhlale lapha ngokuba uJehova umthumile eJeriko. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya bafika-ke eJeriko. Verse 6. U-Eliya wathi kuye, ake uhlale lapha ngokuba uJehova umthumile eJordani. Kepha wathi, kuphila kukaJehova nokuphila kwakho angikukushiya bahamba-ke bobabili. Verse 8. U-Eliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana ngalapha nangalapha bawela bobabili emhlabathini omileyo. But look at this. So these are 3 verses in our full. Verse 4, verse 2, verse 4, verse 6. It's like now, mina ngiyebangeni. Ngiyoshumayela ebangeni. Ngithi baba lona outside. Ngizama zoshumela ebangeni. Ababa lona angeke ngimshiye. Uphila kaJehova. Uma usaphila ngiyakulandela. Uyabona ukuthi usengilandela against my will manje. Ngithi ngiyasuka lapha ngithi hayi okay kulungile siqedile baba lona awuphile lephi ngizahamba zashumela ukaze athi kuphila kaJehova angeke ngimshiye angiyindawo. Ngithi ngiyasuka njengaze ngisaye eCape Town ngiyazashumela eketa hambe ekhaya phela ePitleti. Ayena kuphila kaJehova angikushiye. Uyabona ukuthi ngimsebenze kanjani? Sengizoba sejana Nkosi yami. Usengilandela ke manje ngenkani manje. But ekugcineni lokumlandela kwakhe ngenkani kwamnikeza uGcobo. Because mawufunda verse 9 and 10 wambuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Wathi lo Elisha ngifuna nje i-double portion yoGcobo la ufuna uGcobo la uphinde kabili. Akacelanga mama. Wathi Elisha ekucela into enzima. Kodwa wasiyakhumbula ngiyacanga kwase ukuthi akathi ngengwenza wasekhumbula no phela lo umfundi wami akusile ilunga. So manje izinto ezima zenzelwa abafundi. Amen. So now mama kumele ngimenzele because lo is a son. Yabona uyindodana akusuye umshana. So mama kumele ngimenzele lithi izwi kaNkulunkulu and mawufunda eBhayibhelini uElijah wenza ama-miracles awu-16. U-Elisha wenza ama-miracles awu-32. So 16 plus 16, 32. Angithi wayeshita ucela uGcobo lwakhe luphindwe kabili. And lolo Gcobo walithola ngenxa ye-persistent ngokumlandela. Ngisho inceba kaNkulunkulu isithi sala mfana hlala la athi no angisali. Because uGcobo lifuna i-persistence. uGcobo lifuna ukulandela. Lo mfundisi ukuthi wala madoda ukuthi ngilapho lesi. Yabona uGatsheni uya ePitleti umfundisi athi ngila. Ulishona ngaba athi ngila. Uyayibona lo and surely ngesikhathi emlalela